ka take ki moto te ki live ko ne moto ya ma pen ki apeta ko tu ko te pe asia take ki hoa to kamata no tala no ko mo ka mea ko api ko na mau to ki ha me ai o ku frauri ko nga pe frauri ai he ku lahi taimi o ku maalo laivi pe ko men ko fatonga ai ko taimi ko mawa ato ko laivi tonu over pe ta ko family ofia ako atau tolu wen oksio mai kai hange ko lau nei ke uhinga yok mo si ngalo pe to ka uhinga lai pe kai ko me pe me ki o ku mawa o tonu ke feitu ko ya holo ya tu ta ko mo si family tonu pe hange ko lava ko ane nai api ko toa na no fo fa ka pe ko ha winga ko vai ai he fi ko ne va no pe ko hi va tai min ko o se ke de lava to Facebook ko ke de lava to si o ha me ta ko me every house that we go to a piece of us is left there and I think that's the reason why it's so draining you know you go in there and you cry with the family and you feel what they're going through but at the same time your hands are so, your hands are tied, mate fie toko ni. But, o kai ke mauni mamalo, ke mawhai toko ni. E kau te si tangi ai pe mo nau tolu he na loto whare. And, I think it's very, 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 very draining. It's very touching. It is very, very touching. Apiko na mautok ha mo ya, they have 11 grandkids that she's taking care of. So, put yourself in her position. Could you do that? 11 grandchildren, no income, no nothing. I doubt very, very much that any of us could do that. I doubt it very much. I know I couldn't. Ka pau ko fiu whenga he taimini ke tau he mawhoi toko ni ma. Ka ki o tuia e lava toko lahi a tau tolo whaiwhoi ngā e whakaotua ko ia. But I thank you guys ko whamalo kia mō tolo. It's very hard ke tau nofo he mapoloko la ma he aho kotoa ok mawala. I couldn't do it. Ka ki lava e aho ka ki malo he peo ni ma. I wish ko whakaamo kapona si ai te sirini o lahi. Very draining. Ko ngā ko nuk mau whai. I think ko hange pe ko tau visione o tau pe he patoa. Ko mea whakaotua visione ko ni. Ngāwe ko ni mea whakaotua ko whamoni atu. Mea whakaotua. E ala pe alhake ha taha ta ko te si family ofi. Nai ke pēna e ngālo, but it's just a reminder. Okay. Pe koe no was mau mai kau tama interview, ka tau ngā unu ki loto, ka hulu ia tai whare mai mea, mua nau ki isi tokoni. E kai ke tatau e tokoni ko tō, e ai ngai whamiri. Very, very, o kusio atu pe, and it tells you how poor they are. O koe whamiri ni, it doesn't show ke peke asi, e pehe ka kai toko lai. Wei, tako si sai pe whamiri ko ia. No, suki e, let me, koe api hoko nuk tau hoko mai ki ai. Na tui koe, u api koe nuk matu iai, koe kau tama koe na tau tolu koe nuk sio koe polo kalama, koe nau tolu o nau tohi mai, o kore mai ki e ma aluke, kau e api koe ni e tohi mai. Pili ke ma alu mo alu ia tu ke mo sio, koe whare e ni o si koe ni e matangi, koe nau ki tēni, ti ok nau nofo iai koe. Ka koe nuk nau lotonga i heni o whenga ke whare re e whare. Ai ko hinga maheni ai. Ai ki huki loto o palaki e tau waia ke
ke lava e interview. Kata hoko atu. Malo? Hei, malo ngāwe. Malo ngāwe. Mōsi o mai peke si ngāwe whai e kau mea. Ka whenga ke toe. Te whariki. Io. Ai ke mea. O te mau e te rame? Io ai peke palaki e. Ko hinga peke. Ke oa mate. Mate si telefoni lolo tonga. Ai lere. Koe na. See that mean ko tāno ki ai. Even though o tau sio ki he ngahi mea, you know, ai anga koe masi wā mo nia. Ka taimi ko asai haka ureka i he picture. It seems it even makes it more worse. Koe kaje o ku tau wa mai ki he family hoko. Family again hono tolu i he funga fonua. O ku tau tala no ki ai o mga tunga me he matangi na e toki osi. O toi na vea kotoa e whare au hia ia ko heni mo ki family. Ke o atu aere o tonu o e kakai o kuna fie mao e tau tokoni. Pea koia o ku hanga lau ko e telefoni na o mai ki maua koe ni o mai o whakahoko homo uloto. Pea ko whaamu ke whakahape tangata e ki hono hingoa ka pe hoki i ono hoa. Pea mona tala noa ki he mea na e hoko ki o na whare. Ka ke mona tala noa e pe ki he na whakaamu. Pea moi mea o hoko ki mua patau hoto ki ho atu. Mua ngai wheu ki a teki nau tolu ki e nau. Ki e parapare mona e hoko i he matangi ko eni e. Kai oan ki tangata e ki ke ne tānoa. Pea moi e whine e ki ke toki hoko atu maa. Alo bito e mau fai o mari. Ko ingoa ko tu ko kampat. Hoa pe ni ko e kafaki. Mo foha to ho. Ai ko foha lahi ko te ni kaupana. Foha isi o toni kaupana. Wa pe hoa ke ne tala to no hoa. Sipo? O ko wa whakai ko ki mua mari. Sipola Pakalani. Nak ke tatau pe Pakalani ko na pe Pakalani mi hate ho. Kainga pe. Okay. Hangi hata family. Naku uhi kaya uta ihe dia ke. Yo ka na fainga mai. Sipola. Famole mo tano hangi ki ho pare ko ha me na ko. Kai fare ne hawane matangi ko ni ko halo ki. Heke amana ke a hame e hoko ka koe. Ma e hoke aho to kita mata ke hoko mai le ko ni ki hoko. To o ai ato e. O fa e ta hai ato. Ai ko ta fa ki to ki hala ko na e. Hala hai mata ni. O to se a ko me bene hoko ko e unga family ke ki lo. Koe kola ke mo uye ko ngo fuha ko ni ke hao pe me. Pea ko ni to ki holo mai ko ya matani. Ko ki na mare wa ki ya. Hola ki. Pai hu fanga pe o ki mau ai. Ta fa. Ka gono pakatoa. Ke amana ke ha me bi he hoko. Hoko mai matangi ko ni ke ne to ai ato ko fa. Ke ko hai ko. Ko ka fan tu ko ka. Tu po ka fan ai. Tu po ko sio ku kamata ho nga o ki he faren. Ngari ku ke osi mateu ke lang ho fare. Mano mo ni ko fa amu ui. Ba o ka kolo ke fa ke mateu ke lang na. O pe fa que mau akan keluar ke rumah ini. Itu kita mau tu fare, untuk my family dia fare. Aku pe anak tu kon tu ho ai muri. Te kore na tolu. Ko men mai to ta ko milite ke kaufana. Tama ko ne ila mutu ko.
Si ko anga no ko tala no ki ai. E ko mea fa tu ai. E o va de pe ka ko no fi ma fe e no si fanga taia ka ka ke no si ilo na to me mo. Si o tonu mai pe man na mu pe ko atunga lau atu ko haya ai fare ke na no fa. Ka ko mo si o le rei mai pe mo va kai nga tonu mai ki ai. E ke ku po fu lolo ai tala no. Porque os mateu teu faseniti, ya faseniti langa te mini pe ke fakafalala e tokoni mai ko family ke. Tu e tai ni ku pai pe fakafalala. I family na wala tokoni mai ko no. Langa ko ya. I no ko ana. Porque os fetu tak ya no. Os pai pe fetu tak ana to. Pa ngongo pe. Tu e tai ni fakafalala. Ya kana tari mai ko tai. Os tari mai to kota. Tal mai pe una auto talano ya ka bu. Te ke Te as. Ko ya nga ya ko ngonte ya. Mana tu ko alo ni he to momoko o sisin ista momoko atongani pe ak mo sio ki he langi o ku kalai ai ao ko fe ngala ko ko he mausika uti o ku hi ke kovi pe hoko atu hange ulanu ao via hoko ko fe tu ko ni ko futu ni ko futu ni matata men ko futu ni matata ko futu ni pe ko ya o ku fai ai ngawe mo fa mo no hange ka tau o sio o ku foi ke te ho ko no mahina fi hai mahina di mana ka tu masih mo ofa man ko te ni ko ya o ku na no fo ai pe ko re ke hau ai ki pepe ko ni fo o gos mau a fare mau ke si malu ki ai o fa a wanga ke tawala ni ma ka pe ke fa to atu tu ko e me ke tau mai no ko kaufana ko hingo ilo aya ko hingo kaufana o ko to puria he historia ke ko a hodi to la lo ai kaufana o fi ma o ai tonga ko to i tau patai na la ke tau mau i ko le na fai tau fa au tu bo ulaki ki a kaufana ke toko ni ia pena e toko ni a kaufana ke ko a hodi o ki to la lo kaufana i foto o ko le a kaufana ke toko ni mai ai kakai pe e tau patai na la ke tau fa ko mo ofa mai toko ni a kaufana ke lava o hao pepe ko ni ke mai na ka tu si fanau ia ai fika tolu o e na ki fanau pe ko mo ki mo tolu kona o to ai ke tala no i fa ka to wa po family hage ko la mo tala no mo to hen kai u heina a ka fana pe a mo ki family e mo sio tonu ki he fare i mi a ko ya ko ka ke e tuange ia tu po pe a mo no ta ko mo muy mai pe i ho matua ke ya watu au mo fa amu ka te ki boto sai vive fa pare ko ni la vi fa pare ko ni mai yo tanga ta ko ni ko yo ga pe fa ato ho mga ikan na to pe ti fa mo ke pe tu no ko na ko ni di hukia family ya ke huki ki fan mau kalah tak moto orang pe lawa ke mo tapi mari be ke faham ai to ko oi lawa ke bayang tangata ko ni mau ki family ko ya be malo ko kau have a pau pe ma tangkina mo ko fish tange masiko no ko have a pau mau to ta kona merite ko eni e o ku pehe o ku tiu e fefine he mahina katu fai ngai pe wa o ma to ko ni e fa hingo pe ka ko Ai tu querer ate fefine na ko fai ngo mari ke o mai aki buha ya ha ki mala pepe ko o ni a me ka to ai i he matangi na to ki o si o si au ya ka to me ko to ai matango na to ko si si ke na usia me ko to kawa kawa te pe mo hoa i he
whamalo ke mo tangata ko ni ko hi ko. Whenga maare ko ni ku la le ma. I family o tui pe ko sio mai ai. Ka ina ko to pe. Ngai fe tu ke ho mo yai. Ke tu bunga ko ni ai ho ma i family ko. Tui pe ka ai ha. Ha to ko ni. Dia me te modal malau ko koloi. Mau pala het na te modal. Malo pito. Koe ki fe hui e? Koe ha mo ui i he taimi. Yoku ke ngau e? Malo pito koe ke ha mau mo ui te mau. Taimi mau mo ui pe koe alu pe ki uta. Ha pe me mau e ngoe uta koe pe fe mau mo ui pa. Koe koloa pe kuloke. Koloa pe Laku ke haki konga mea kai ke mo e fa. Koia koe koloa ho ila mutu o kusio mai. Manatu i toi me i moa ia ke ohange. Oh, sika foi toko nieni. O guri mai e TF tap. Ai ni mangeau. Ta mai family ko ne tahine o wako he hoa o kaufana. O whaya? Ei kak mahalo ko ai tala no ani a TF tapu. Ka ne family o wako ia kaufana. Ia kaufana. A guri mai TF tapu ai ni mangeau. Ke si toko na ka moa. Malo tapu si mui mai i ho matua pe a malo si kainga. Hange koe lau koe kainga ko toa pe o mui ai o osi pe a makore whakamata. Koe ngahi ofa o mo o mai ke nau whakapoto i mo whaaonga i lerei ki ngahi mea viviri o nau whakaamua. Hange koe lau koe whare o whaamu ke whanau i mai ai pe kua mau. Ia koe ki ni mangea o kona e toko lahia ki a kimo. Koe mea pe no kore mai ke ange kakata ho mohingoa I he IT na hala e ko mea whakahela taimi koku sen mau halai e ai ko hingoa kakato pe ko IT e hoa iyo pe mo fika telefoni ka pako mo fika telefoni tichi he palmani mai ka mea mi asileria monusi la ko si pola atu kaufana ko fo hingoa ke tolu si pola atu kaufana ma kata pe ka nese po pa ki mai he komen ke ilo ka kai si pola atu kaufana fika telefoni tichi eni valuono ni manoa noa toluono valuono ni manoa noa toluono ko fika tichi ia ko fika tichi ia Oh, tama e tapu ko ne tahine ako ko mana ke ako yai. Ko ye ko no ku kata fe fine tapu tama io. Ta ko hinga ia che si tapu ta ko ke fu malu na ki lo ke na ke fai ako. Io ko ki fe hu ya tu. E lava nei ke ngalo ke taki utoko ni ko mai ko mia. Mia mo mia hai ko tama ko ni muri I tonga e lava ke ave hata ki toko ni mori ko e mori I kai na ngalo ko nga ko mea pa ko tau ko te mu ta tala no ha o sa ko maho I tama e kai ko ta vai ala ke o se polo kalama vai ato te o te fio ide ai o ko ngai family kai inga tama na o mai ko se ni ti ko Ipolito la salo. Octoe io. Octoe. Kako se ia oi. Se poate koni a keipolo. Poate keipolo. Pa ko uang ia weni. Na ne o mai I ta hafe na ma o mi hange ko lau. Sio. Ngalo he ngai tapa ke. Ke kamata ka mo fo ima pe kamata ka mo ki. To konat ke kaureka. Fo imo. Imo. Ma ko to koni. Pa o ke to ya o mai. Pe ako hange ko lau famalo atu e la salo. Ipolito ko toko ni en yo kli. Toi pe ai foi fuaki e ta I funga fonua. Pe ako e la vai ai ki ko ni na mai e la salo ko tola ta ke tufo ke kakai masiva ko na hukito nuai ai fanga ta pe ako ko lave manuai si mahalo pena e lahi na lotu aneu bo fa mata. Ko no ku pe mai a merita ke kaufana e ta mai.
Ko fika no ko sma. Kai tamai pe ke tata mo e tamai. Ma feta. Kai ke ko e polo kalama ai ongo biko pe mo e talano atu ai ongo tangata pe mehe mafu oi ofa ka kimu apa matok mava hatu ki he api hoko. Mahalo ko to pe apongpong. Pe mafoki atu leva i he to apure lulu ki tonga eki. Ka kuma ihen i he funga fonua. Pe ako e kau whanari na uhinga ke e talanoa. O ikuna o tau atai na tonga. Kai tuanga ke na ko hakau whana. E dia kau tau pore pe he hingoa kau whana ko ne asi mai hange utau toi iwi lahi hange i he taimini. Ko tau whanongo hange ko sio ko e kau fisi ko ke maapu e ne asi olo fisi. O kupe he a e tau sio o tau salute ke he hingoa kau whana. I he tau sio ke i he ahoni. Tuanga ke hongo mātuani ke na talanoa atu ke te ki moto. Pea toki wha o mea mo Facebooka. E toi sayang ai Facebooka o ka pau ke mo talanoa ai mo family he koi lahi pe e na mui ho mautua. Ke mo talanoa ai mo messenger. Ke si o whaki talanoa ki. Agua mo pes Facebooka, ka pes Facebooka. Si pola pakalani kaufana. Ko hingo ia e Facebooka e o matua. Ko tempare o ala ya ta e na Facebook. Tempare soreki. Soreki e. Tempare soreki. Ano masi mai fetu fuga mauto. Oh, fuga o si hiki koe. Ei kai, talo tu pagi tonga ka ko fa amu. Apo ya ka amu. Ko nua ya ai. Tala o fa. Sai kai ki oku ta i hedi. O ame whainga maria ko ni mai o matua ke na tala no atu fa o si pe mautoki mamahe me fetu. Ka koe whainga maria ko ni o angea ke atui pulotu kawhana pe mo sibola ke na tala ano atu. Sai, malo pito mau whainga maria ko malo peke o tangatan. Na lawa mai hoan ko ya ko sio ke tunga ko ya family ngai ahoni ku wasia family he matangi kon ko haloti ku famalo ke ngo tangatan ko ya ko na to ko ni mai ke family ange ko kala noa ko pare fo ko ni na ngai fo kia he pangakui ya o mai ki ku tangata eki follow up ko tu e pare ya ange ko lau ko ma pangakui pangatambai he time ko ya me ke langa ke pare ko ho si ai hangai halo ti to e ato pare ko ya wai fakau ke petong ya re wai ngahi nau ko ni na langa ke pare yo pe ku fuolo aku pamalo lah na motor ko ya ngahi to kon ko to pe ulawa ke pai mai ke mati family mai o tangata ko ni e afea mai ahon maki family fifia lah tari fifia ai o tangata ni ko ya ko na lawa ke faho ko mai ngahi me ko ni na lawa ke hoko ko to ko ni ke maki family o ma fifia lah ya ya tua fa malo ye mo patai te vai ta tau go faho ko he hoa tu yo ko baba pe ke mo pa to ngai pe ngai ata ko ni o atu i tu kunga wi ai ko ai fai ko ni ke fa malo la hi ke mo tanga tanga ni ke ma manaki e ai ha me pe e hon ke ko ko ho ma api ke ka wi lai ya pe a honi Ene malo ni lo tu ya. Ana ka ko tu pe ku o stai mi pe ke se tonge fare ko ni fai pe ha o pe ke hoa mo to ko ni pe ke ai nga o ko ni fra ho ko ampe va veni pe ha no tu e fare ko ni ka ko ni ka ta ko ma ha fala ya mo ma lo la ko to ka to malo malo te mo ko ki fe ko pa o mai ho mo fa fonga fare area pe ko pure anga sio mai ka mo me ko to me hala pe ko ke sio o si ya me mai o sio mai ki moto tu ko ni te ki na si ai pe ngahi ai me to ma to fai ta i holo pe sabe ai pe fraene ko ni tu ko ni ko fe i ho mo langa mo langa akita ka mo yen e ula pos
he ngai fai tana ia whakamatala ko katala no e o atu ngari iongo whakawhimari te mokau i nga ko fai tala Hoi whaita. Ia tala no te ko yo me peo faita tala ko ko na sabe pe ke mai no ko tau kai ke ko fonga fo o ngoni tau fa ko o tatau ia ko fonga nai malanga e akiri he ngai tau e tongo fu topu pe mei fa ngo ke fai mota wala ke masiva mo tu hausia i kai bi vave pe ko ia ni o ku fa hoko ia e he o miko ko ni ke fa hoko ha tonu he ko e temi ko tau pikini mai hango si o mai ho family mo mama ta mai sikai nga me tu apure nga o kuongo ke mafu ai whakatangi ko ini ko lava ke mo peni pe ke tau lava o hiki peki tau tau ai fai mo tau lava o tu o lunga ka tau fito ke family o ongo matuan hange ko lau ko mau toki fesio faken he ahon pe a ko anga ia ai mo ui o ku ika ke tau to tari ke to fo processi pe to hikore ai ofa ka ko ofa ko sio pe uhu ai mafu hange ko samane tal le na mo fa ke lo tu familia a ene sio ke ka fo ne toko to uhu he mafu pe na ane hivo kilalo mo ene lolo mo ene hina vai o fakaino pe a tafi pe fakaheka ke asi pe lue he tafaki kai ave a kafo o tugu ia ke fare o kulelei mo fakafo pe ko pepe e tau famu ke mo toni a mai ka tau te fito ke fanga toko wa o tuipulo tu o ato e tala no ai he mo novo mo to he matai a tau pe a mata vai mo ui o ngai fonua temo kalati mo lelei ma o nga we mo ki koini pe ko hang ko la ko tuku e te ki sente ta te amanak e to foki ma sente ta bong ko ahon ni kapau e ya sente ta e tuang e ta i to ngani ko ni alu pa te ta alu ga pete te feta la mo ya afe ya ha mai nga we ma kai hang ko lau mo ta no pe ke mave o alu pe ta mi hang kapau e to ha wa na to si we ai ki family os ko ni e hulu i he kem na me ai ki family ka ku hang ko lau malo ho mo me mai ka mo me a te tau toki fetau laki ki he api hono ko maru toi hata foi api ke o pe lava ai honi pe ta hape Whenga peke ua. ia ai kore me ma ke ko ni o ku ia ai kore si kautama ke mau popo ta no anai o kau ki ngai me a fa politika Aki whawhonga i ua. ka fa po nga ko nga ke mau tala no ko ha na foto tu aka kai malava tali le ke tokoni ke nau hange ko kai liru fo ki fini ko na fa nga ko more akrisia na ne tama ki o mai ame a mo me ko ai ke fa ma no ke kai o tu mai ko na af ni ma ke na fili ko hai ko na fa nga le ta pe o angeia ke fa ke tu mai e pik cha ko ai tau a patoa ke lava ke tau to ta hai fa ma ma ti na to ai tu nga ko o ku ia e tau na fa politika re ke na o mata ke ko o ma tu ai malo ho mo me mai ka mo me a Malo. Te toki tō me palaki. Kau vila o lulu ia. Tō atu tama e ngahi aloha e ngā Miko. Koe aloha ni ko sponsor mai he kau tama kona me kau angelo kona me muri. Pe kona ku matu i holo e ahoni. Ke ki asi whaafofa e tau hao ko ki ua. Koe ni koe nau nofo anga aini. Aina nau. Osi koe to e ato. O nau si hiki mai ke tēni tiko ni o nofo iai. Hange ko klau ko ane nai. Everything is sad. Kaka taimi ko asai wha now into the picture. Hange o to e. You know, it's very, very sad. Very, very, very sad. Ko whaamu pe. You know, that we all feel and agree on the same thing. You know, leave everything aside. You know, and like I always say, if you're in a position to help, please help. O what ka mautolu. Hange koe lau, e alpenio ki e mawhai mo whafone telefoni. Ke hoko te tau laivi, toi mahalo ta ape ua. Tau ape ua, pia tau toki hoko me ia, yeah? Thank you. Bye. We'll be back in you guys with about 10-20 minutes. Wai peke ki mahalo he makake o mate ia tau tolu. Thank you. O whatu.